Bi poskusili mišje vino, kuhane leteče lisice, netopirjevo juho ali pečenega morskega prašička? The most disgusting and the most smelliest item we have here is the Icelandic shark. It tastes like chewing on a urine-infested mattress. Obiskovalci si lahko med sprehodom po muzeju ogledajo, povonjajo, tudi poskusijo in se dotaknejo tradicionalnih jedi iz številnih držav, ki pri njih morda vzbujajo gnus, v državah, odkuder prihajajo, pa veljajo za prvovrstno specialiteto. When I first arrived, I was skeptical, but I really enjoyed it. I thought it was fun to walk around and read about all the different disgusting foods around the world. And it was fun to smell and see. Razstavljenih je 80 jedi z vsega sveta, kustosi pa opozarjajo, da bo ob razstavljenih jedeh morda na preizkušnji vaš želodec. Yesterday somebody vomited when we opened the can of fermented herring. But it's okay. It's okay to vomit because our entry tickets are not really tickets, they're printed on vomit bags. So everybody carries around a little vomit bag with them in case they feel sick. Kustos se namerava z razstave odpraviti še na turnejo po drugih mestih. Namen razstave je namreč izobraževati ljudi, da različne kulture po svetu tudi hrano sprejemajo in dojemajo različno.